Alofa lava o tātou tala fou, mole nei Aso Faraile. O le asona na fina tapuni e le tele a onga, e le ngata ia onga le malo, a onga e kalesia, fa pea fo inisio a onga tuma o titono le atinuu, o no winga lolo wa o le tau. O le nei fa i unga na fo mai I ripoti le ofisa wa ai tau, I la pata ingo ti mga mamafa, o lolonga masavili malolosi, ma tō fa tau tau, inisio taimi. O le naunu ta inga lava le mtanga luenga wa onga manganuu, ai mai seo pule a onga e kalesia, ma onga tuma oti. Ia saonga le mua alama whāna wa le atinuu. O nisio a onga sa tapuni le aso nafi, whaatasi ai ma le aso, a o nisio lo whaatali si whaasisilanga mai lau mua te itasi. Na whautua ina I fo ile ofisa wa ai tau le atinuu, inisio a whianga I ono alia e, mai le nei fo I vai tau o timunga. Inisio tala, o lo tau sa ilia nei inisio whailo mtanga luenga o tina amata maitai, a tina e afio anga manga fisotai, po whea ua o iai. Whamonia mai il minista fo mtanga luenga, a fionga ialanga aia ti atu au tufunga. O iai whamau maunga mtanga luenga o to esia, ina ua ia taunu uwatu, ili na fo al minista. E peona sila fia aio se tasile nei o mtanga luenga, na o fia isu inga tele na whaiele palemia, talo ai na ua whamalolo ai to finga o nisio minista al kabineta. O matanga luenga fo ile nei o tina mata maita iwa tolu ai nei ala to minista, I te tonu alpaya inga itasi. Sa minista mo moila fionga ia leo talakisio, whaia ile o suinga il palemia, suia mai ile o mulipola na rosa ale mulio, a lea fo iwa toe sui atu iai, langa aia ti atu au tufunga. E se ripoti na lo mia nusi pe polsa mo observer, na taua aia langa aia, e taunu atu le official minister, e na okesi, na foa, mamasini computers, o lo iai le ofisa, ai le ai ni whaila. O taati atu nei le amata upul palemia, ma le kabineta, I le isi la asanga I tauna whaia, I le whaila nei ale malo. O whaamaua I nei le whapoipunga pol whainga pa anga laka pi Samoa ma le malo Australia, I lalo le Pokalamil Pacific Ocean Sports, mo le umi e whātau sanga. O lea whainga pa anga e o I le walu se lau wafe tupe Australia, e tusa lea ma le tasitis ma le whamiliona ta la Samoa. O le fōa ile nei mai a Australia e fisosoani e Pokalamil au laka pi tamaita I le manusina. O le afiso soani tele lea vanga tu pe tapena ile au taito ofitu al manusina. I ta amila sanga sa ile iso na vanoa. Ma le ta amila sanga taito ofitu tele mo au esflulua pito ilunga. Whailo fo ile laka pisa mo ni sio fuafuanga whaatatitia. I lea se leni, e whaia ini whaalau iloa, I tua wa onga, ai mai soia o onga mo tamaita I talavo o Samoa, o lo I ile taleni o le laka pi. Sau no le ofisa sili o le laka pi Samoa, e mamoli le anganga whawhitai le malo Australia ili se leni o fōai. I le taua tina eina, o le awal manusina. Nei ata ua le te leo le anga o le nei fisosoani, ma le whaamali eina o mea mana o mea tamaita I ta alo. I a lato tole ninga, a wale sauni atu molusu ingo so lato avanoa, I le taamila sanga o le HSBC 7 Series. Na sauna o fo ila ofisa sila le laka pi Australia, e whaali le anga fia fia le nei whainga pa anga, a o tamawhai e si iti ele tūlanga le Pasifika, I le ta alonga laka pi. A meisa le tamawhai, e una I tamaita I alo I ele ta aleni, e fia nau, a wala vase manuia o le ta alonga laka pi, e le ngata I Samoa nei, a meisa le Pasifika. I le whailoa inga le vaenga tu sitala ma taita I whono le whatua tua I le atua Samoa watasi, le sisunga I ala auri le watea Schmidt, I le vai aso na tia nei. Nei a tau hai o toi tolo po le whausi e ina o le whaile le vaenga whaupu whai le fast, o nei le o toi pōsi lilo le vai o le whungawa o iei nei. Nei a tau hai o lo o ave le whaamua mua le latu vaenga, I le tamo whaile I se au wale whafo e le ngasinga sea malo o iei nei. O le mafuanga le malanga, o le whale, no whanga tutu tonu o le headquarter o le whatutu I le atua Samoa utasi. Ia, wa iei mau fituna inga, ona o le mele ua tula I mai le temili nei. O le ale se leni e na matua maua mai, o le ao ma fola ma le mirimirisia nei ainga. Ua se e whaatua ngaru le whawina o le whale, se tapena mua le ngasi malo. Ma sa ele manatu e tatala uma me nei ele I o ia au kuso, o le tausanga nei peita. Ia o tolofia uma mta upu ono le I tau fufo mua le meta ua lea. Peita ili tali mai le taita ili I tuangai, ia tila epa ai ono taktasa I le maliele ngaoi. Na ia tau ai po o feo I ele whanua ma le tupe whai ai le nā whale. O le pisiri mua o fea e whaku ai. E whaku kongo o le whanua o lau. O le ala nā lei o nā tālusanga le tātou e tapipi. E whau le ia whale tūtu tonu ofisa. E se whanua lesi. Ia uange I o mai ai le maea. O le anga le lesi. O le anga whanua. A le whala u kaumai. Wale sa kope. O le e maua mai li poti. Wale sa milionga le anga mai whafu.
A Fepuari. Ole lopo feme wa ngi moya. Oh. Mo kwale lopo feme wa ngi moya. E pea na sila fia. O se tasi le nei o wha moe na malanga ili sa ilia se le ni fast. Ili tausanga na te anei. E pea na ta amilo ai atinu e mau. O le sa ilia leo se le ni fausi ai so la tu ofisa tu tonu i sa mo nei. E leo manina mai la ia la auli. Po la le umile atalo po ele fausi ai no le nei ofisa tu tonu. O wha manino au ili le minister tu pe a fio ngalau timu ia a fua wele se va ai. Ai inga ma le tūlanga wata o toa le polo ke ti miliona tala. Mai tu malo palo te taitasi umai le atinu. Sau noa lau timu ia, e iei ni sio suinga le whaasafua ina leo le miliona tala no na tolu, e ese mai le miliona mua ma le lua. O le miliona mua ma le lua, e te tusa le leilo na whaasoa ina mauna tutuunga. E se lau ona sifulu afe na whaamatu mua mai i tu malo, i le whausia leo le ofisa ulfana whaavai, i tu malo te itasi, e mai se ele tongi la ufenga luenga ulfana whaavai. Ona se soa ile ama le tu ina mai le whaase lau lua sifulu afe mua, e amata ile whaatinonga polo keti, a tangata teito ata se leitu malo. Ma le whase lau lua se fulua fe mulmuli, e wha mai aini sa ripoti utu ina atu ma le whaamalia ina la waia inga, o miliona tala, ia mau me tangata le atu nuu lea wha manuyanga. O le miliona lana tolu lea wa amata na wha matu umai le teminei, na sauno ai le minista o iaini sa swinga na malili e le kabineta. E fitu se lau afe u wha matu umua mai i tuai tu malo. O le se leni au fia i tutonu se lau ona se fulua fe o tutongi mo le au whenga luenga, ma le tolu se lau afe mulmuli, e wha mai aini se poloketi, wha atasi ei ma le whenga wha awai fau, o le amana i ola e ata tawata mai tai, e ala il whatu pengo ni se o ngai tuai nuu mafio anga, leo mai ona longo ina ili whanu wha awai, o i tu malo te itasi, e ui ngai lea wha moe moe. Whailo mai wana ole whai tu malo wha matu watu le tai fitu se lau afe o le miliona lona tolu. Ai tu itasi le tu malo, e le i maua le miliona lona rua o ia poloketi. Ua tu itasi le tausanga le whainga malo i ei nei, ai fallinga mai ele ai masi tu malo wa atole 5 miliona e pena polomi sele whainga malo i ei nei le atunuu. Pai ta ita awela fionga le minista, o loo tama whaile komiti e wha amalo si tu malo te itasi. Ia wawe antu ina atu ala atau li poti. Ina ia wawe na wha matu atu le seleni, ma polo keti tu malo te itasi. Talo mai ana tufa polo keti le nei le miliona, e fallinga mai e se lava whainga wha awai, o loo lima te ita ina ile tufa ina o miliona, i tausanga te itasi. I tala mole muli, e lua tausanga le matua o se tamai titi saia whana lon tina, e tolos fun ma lua tausanga, i le whaalawe tula i mai alisa, i le asanga fua le vai aso nei. O le nei whaalawe na li poti ele ofisa o leo leo i whaleata, ma ua i lima neo le vaanga so isu el matanga le mengo leo le amata upu. Inisio wha matalanga e whaapea, sa ta alo le tamai titi la upenga malosi, na mafua i le whaalawe. Sau noa le fionga le komisino leo a wapa au longa i Tino Filipo, e whenga tā te lelan tata tonu ina le tamai titi lua tausanga, le nei na tula i mai lea whaalawe. Pe tai waso esu ele ofisa ina i o whamau tuwai, pe whamau nia ni whamatalanga pe le ai. E whaapeo le nei tina ana malanga atu malana ta mai asiasi fo isi e tasi ana whaauo, na tula i mai lea whaafita auli. Olo il mautanga singa se mito o tua le nei tina, mautonga fitinga. O tato tala fou namo le nei Aso Faraile, tau wha soifua.